Lep pozdrav, dragi otroci. S tem mi pa vi povejte, zakaj ste se zbrali tukaj? Opero ste prišli poslušati? V vrtec? Dajte no. Če pogledamo na programski list. Na programskem listu so napisane vse arije in mi lahko med predstavo sledimo, kaj smo že slišali in kaj še bomo. Lepo glej, ta pravčina, lepo glej, zavest pristaja, lepo vej, če ti ugaja, lepo vej, če ti ugaja, kako zapne nareje, zaris, zaris. Papageno, 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 ki srečo staršem naredi. Papageno, 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 ki srečo staršem naredi. Ki srečo staršem naredi. Ki srečo staršem naredi. Pa se je zopet ustavila. Pridi, pridi. Tečeva. Hitro, da jo zopet navijeva. Nastavi na pentljo. Hvala lepa. A bi vi znali hitro govoriti? Kaj pa, če bi poskusili? Recimo, a bravo Figaro, bravo bravissimo. Dajte ponoviti za menoj. A bravo Figaro, bravo bravissimo. Zdaj pa hitreje. A bravo Figaro, bravo bravissimo. A bravo Figaro, bravo bravissimo. A bravo Figaro, bravo bravissimo. Je že tukaj. Zakaszyńska